أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم أنغار دوه غيره مقولنا ما دفع كوريا مجندني كيرت القرآن وجه علم تكا قولون هوري درستك إغتون أقول من مهار واقع دكوا مجندني تبعفنا أولي بدأ جنوان فدان كيرت القرآن وجه أكيكي سورة وجه ما كما به غتون مهار أقول من أم فهم واقع دكوا من أسفة مبني هود سورة به غتون أقول دنوالين هود سورة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا فاوا كيرت قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى دبوا فاوا ماتيوري كم جترين إم ديجو سورة أي توراة جه ما كم جا دبوا فاوا سورة تك إجماعنا كي توبة سورة جه نيلا كورين إيوا سورة أي توراة جه ما كم جه دينغوتي ستيكا جه سورة تك مانه كي ستيكا ور آية جينا سورة سورة كي إنجيل جه مقام جا دبيجم وا زبور جه مقام جا دبيجم وا سورة تك إنجيل جه مقام جا وني ستيكا ور آية مدو هنا بس مفصلات همية نودا سورة إجماعي قاف سورة همية هوري سورة قاف سورة فشكين ناس سورة همية هوري سورة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مايك مغا إتورا دبيجم و سورة أي صح رواية هميما زبورك مقام نوتا زبورك درجة دفيجم و ستيك ور آية تجنا نوتا ستيك آية تهمني سورة توك تريغا هود سورة همني جمل هود سورة كي كوريدي أرغون دنوال فدان مكية سورة مالك مكة غباوة لفون سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مكة مشركون کے اندگوتن انتہائی بڑوے ہاس کم وریفاوا وگوتے گے اکلے فانا مسور باوا لفونی اکلے فان کے ہپڑو ہمج سوا دفما گنوانی اواک وستن نوالف اہم وگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہم مسورتا بہ گتن اسفوا صحابہ روایت ہوگا اکلے فان اریوگا ابو بکر گفانو دن نبی اکلے فانو کے تمبڑی فڑا بولوگے استری فڑوں کم سرکا نوراغ أثرو فنم فشمون كاليغ فانو استرفلو كم سركا نوروان فشافي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي شيبتني هود سورة برواية شيبتني هود وأخواتها هود سورة أدي سورة أختن جفرات نوت سورة صوبن نتمن كاليغ فانو تمبري فلوغا نوت استرفلوغا نورا نوتا هودو استري فالوان مدوريوي انما ابو بكر غفانا بيغتون اسنا روايتوغا اكدفان حديث كورفن شيبتني هود والواقية والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت اقول دنوالي مي حديث ام ما هود سورة اختن كم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوات كم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورف ايوني واقعت سورة مرسلات سورة أدي عما يتساءلون سورة النبأ سورة أدي إذا الشمس كورت من سورة تك كنا ورد النوالين أي سورة توغا أسفا قيامة جواها كيا قيامة جهاد تكا أدي خاصة هود سورة توغا أسفا نبي بكرنا كرمة فاوا أكيكي
halu taka ebekanu qawm taka behe gutun asfawa huriha bas furu takik gaves e qawm taka Allah subhanahu wa ta'ala adab fonu bi wahakan e qawm toge wahakatan nota nabi bekanu ge wahakata nimma wala wafani aw dennevin fikuru boduwe hasun nota kam boduwun nota birugatun ei mihage ladus abah gos muskulikan emi kiban faalwe nota nura jahagen diumuge sawabekkamuga wane ehmegen Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga qiyamat doge sifa kuravumu angawa fawe wildana shiba kuda kudin tuttu umuruge kudin muskulin gotuga badaluwegenda duwe gotuga edoge biruweri kamattaka komekas agunwani mi suratuga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr qurwa fa nuh alayhi salam ge wa kaga macha komme sarkan aliyalwala wa kada kadaf egi turun Allah subhanahu wa ta'ala hud alayhi salam ge wa genna wa fa agun hisaba wa ka gengos fawani hud alayhi salam fonwigem wani adu baga ge mihu kar adu baga ge mihun naki warugada gadafada bay hashigandum bodeti biya adi bar huri bay fude warege gadafada bay ena masud alayhi salam ebami kurimati ga ekale gfano gini kanya kale gotaka sabit kan dakka wafan nuh alayhi salam ga wahka galun dan nawalin tebe fu am ko denewada ganna wafadan nuwasate ka fansa saru hame kan Allah subhanahu wa ta'ala ga ekkont kama gowale um ga ekale gfano demi hun nabiehen namas emme ginan asuna riwayat gos ga ganda kan addi hawaraka bekalunne notan addi hawaraka mihun ekale gfana tabawi be riwayat ganna gotun no waraka mihun ekale gfana tabawi nuwasate ka fansa saru wande ekale gfano dawatu ga hunne virus minsanunge halataki mi agulmen kurige ummeto ga wahakatan adu ahafika mavana ma agulmen haram ve antaris wawarge wahakataki medu agulmenna efada kankam fenumakki ei hama ekashigem wa kame kitemme faanu kam bodo gotegga mistakunna kankan engunu kamuga vies insanuga kibaga hunna goddunu kurma qabul kurmuge sifa nuwata hawa nafsan ebami hun tabawu muge sifa Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam ge wa ke foga yangawani wa ila adin akhahum huda ad baga ga miun kaden ebami ge akha hud alayhi salam timman Allah fonu vevime kade fanu widalo mon gendevi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu etiman kade fanu qawm ge mihunna tabami Allah alkum qurashat tabami huna Allah fi wa'ihin ilaha kunwa in antum illa muftarun tabami huna ki dokon inkar qur'ane baykamuga nuwanama dekale fanu kam bayan ko debu mogotung e bayan qur'ani timan kale ge fanu tabami ge tereng evis bayge faratun ajurakat darumeka badalaka fasayaka ujuraka ediwade nuganname tebe fenegada gannawan agunmenge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makkah ge mushrikun faratun eru husalamunde mi huriha kame ehmege ekade gfano Allah subhanahu wa ta'ala mikan kamuge machata rubiyat kurawmu me gendawani ebami huna kurimat lavwani kihine kan tebe fenegada gannawan ekade gfana ebami husalamun gendi ekade gfana ki anghem be kambalun beenum ve lavwagen uluwa be kade kamavana kade gfana emmeriti timammenge terega tibi kade gfana ediwada gannawa anghen kambalun kade gfana kaveni koddevwa fana me kade gfana ki mudalan ediwada gannawa be kade kamgawana kade gfana mudaves devwa fana me efada kankan nabi be kadunge duwa soruga ekike be kadunge duwa soruga ekike gota ebe kade qawmuge mihunga faratun kurimati foni ehmima mi hadisatan Allah subhanahu wa ta'ala mi kiya devani no to bayan ko devani ehm Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna hud alayhi salam widala mugende waqta kuterega bayan ko wafa wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum etiman kalifan qaum gamihunna tibami hun Allah istighfar ko tawba wa rujuu washe erun Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami ge macha udung
fem vissawa rizqu tanawas koddevwan tebam hun evves kame undagula akuga hasul quraka nujhene ويزيدكم قوة إلى قوتكم تبامي غتي ورغدا بارو e bodati hashitaka dibifawa hashikonduge bara ekuga e baruge mach adi ituran Allah subhanahu wa ta'ala baru veri kurawwa gadafadakan tebami hunna devwan erun tebami hunga macha evves beka gadakame nudekkenet insana duniya matiga abadus biru gannan timage nikametikam bodu wejjikam avvanam nota timammen kibaga hore bara gadafadakan hingejjikam avvan nota adawa etterin ebeka hore gadawejjikam avvan eme e huriha biren ebami kiba filagen danaka kale fanu bayan qurwafa enma sebami kale fana inkar quramu gosfa wani timammen kale fanu gati wahakataka taba nuwana me kale fanu tidakka wakata timammen قبول القرآن में कलेग फाना का तिमम में ईमान नुवाना में सीधा दिमाया बुना मुंदियकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुद अलैहि सलाम देबुआ फा साबित कम की एकलेग फानो गिनी कन्या खाल गोतका वे वडा गिन्ने वि इरुवस एकलेग फानो एबामी हुन एहा बारुग दब एकमुगा वि इरुगवस एबामी हुन्ना रद्दु देवम विदालव नेमी अगुन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासको adi agun men islam dinuga sabitu wa huriha faratakan huriha zamane gaweso hivvare ekale faanu vidalu magedwani qala inni ushhidu allaha washhadu allah hikko vidaluwame allah hikko rawwa vidalu tiyabami hum sekiwegen tibesh anni bari'un mimma tushrikun tiyabami tushrikura e huriha takajjaga faratun timankale faanu wani bariya wadagen tiba fengedwa gannan mi nabi bekanuge manhaj ogum menge nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam makka ge mushrikun hushali kadege faanu timam menna ekuga ebbas washe timam menge kalange taka engaharu anen aharuga kadege faanuge we rabbat timam men ekuga alukon qurani maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimun engaharo budutaka anen aharo mushrikunna huriha emmen allah alukon qurani enbas hindu kolakabes allah subhanahu wa taala ehem farataka shariku nukurwen allah subhanahu wa taala nu farataka algon menna alukame forola nudewen ehmima allah subhanahu wa taala ekade gufana radduga widaloma bawa levi warak kuru kuru adi warak kuru surate kuru kuru ayat ke himene kuru kuru surate qul ya ayyuhal kafirun kadek fanu vidal washe e kafir takunne sida ebami hon shnuruhe ebami honna di ma kafirun ne bunak kafirun naki ei ore digen nukiyamanteri mihu enma allah subhanahu wa taala wahikuna qul ya ayyuhal kafirun kadek fanu vidal washe emha kafir takunne لا أعبد ما تعبدون تبامي ألكم كورا تكيتشتي من كريك فان ألكم من نكورا فانم هندو كولا كبس كتيم بودو سلحي وان وتس كتيم بودو إبه وان وتس هم بما أصدق توحيد أهلورين فروات ريوان جه هن إنسان الله سبحانه وتعالى نم فرائتك kura alukan taka alukan kurma gengule takecca alukan kura tantanaki algun men etantanun duru heliwan je tanta ei tauhiduge haqiqatan la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud timan kade fan alukan kura farat allah subhanahu wa ta'ala tibamihum alukan men nukure adi qur'ane kam vesnete manki iman nuwaha hindaku qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum tebami wakon kura takecce timan kale fon aluko men nukurovme ha anekka swahi kurovani timan kale fon tebami wakon kura takecce kan aluko me nukurovwa hushime lakum dinukum waliyadin tebami nosh tebami gadin timan kale ge fon ashe timan kale fon din mitanga gomen irukol kan huttidan je agome me dwarak ginnan aduhan diveinte regaves kiya uleti kame dima wima emi kulene gotakan ule fanakka dimaya lakum dinukum waliyadin
emika emihege dine lobati akhunne mi muslimaku ekaganaka bunun ekashigem wahake nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala hadis kuravuman angawafa mivani mushrikun kafirun muslimaku ekawanaka nubunavene timannage din timannese tibage din tibayesh nubehevene noto nubeheshe yotino qur'an waslakum dinukum waliyadin kige suratu gafashum ga wahi kurvani qul ya ayyuhal kafirun kadefan widal washe kafiru takunne kafiru takunna mukhatab kurva hadis kurmangani lakum dinukum waliyadin tibamen gotuga tibamen tibeshe tibamen gadin timan kale gafanu ge migoy Allah subhanahu wa ta'ala ekkawan takurvun dunu kurva hushim rafenna iru timan kale gafanu ge kanab farat kanata adi handu wa faratal tibame honganes levika mugawiyas timan kale gafanu migoy dunu kurva hushim ehmima nobeta khunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurvani eruga nabi be kanunge sabit kama ketterikan ekele gafanu eketteri kama sabit kumun hivwar libi wada genno mattaka inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun Hud alayhi salam vidalwani Allah gandevva hikkurva vidalwame tiabamun hekiwashe mikamuge macca timan kale gafanu wani tiabamun alkon qura huriha takechkum bariya wedagenne min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzur efu kale gafanu angwani kale gafanu vidalwashe Allah subhanahu wa ta'ala fiwa huriha echka ekogen tiabamun alkon qura ha takeccha tiabamun gabara ekogen fakiduni jami'an emmen evvegen timan kale gafana idikola annashe nikumegen thumma la tunzirun tebame gotakas madukurane kamannet ekamako hamahila timan kale gafana kan evvis kameti tebame onaka nukurave iman kamuge warugodakan thabit kamuge warugodakan inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum timan kale gafana mi honnewi Allah timan kale gafana ge rabba tebame ge rabbu haqiqi rabbaki eyye ilaha wakil kokgenna komme kas ekade gafano ge gawmuga mihu ekade gafana idkolo hadamun inkar kuramo gendi emfon Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun adab fonu wafani walamma jaa amruna najjina hudan walladhina amanu ma hud alayhi salam ekade gafano garihuga wi imam wi mium fiwa ehen huriha emga macha Allah subhanahu wa ta'ala kofa fonu wa ebamiun hala kurvevi ekamako ekade gafano adi kale fano rigawi iman kam gohurun Allah subhanahu wa ta'ala salame kurama fahuga e wahi kuravani wa tilka aad ayya aad baga game makka ga hulwerinna kuramunda mukhatab take madumodun nuh alayhi salam uluvi hisabum feshigin madumodun kariwum yannani miharo aaduge ahulwerin ulunu tan nota huduge fano fonunu aad baga game hundirulunu hisabum anekaves madumodon carrier menhem wahi korwa tilka aad tebamuna ma durakununa makka ga hulwerinna ma durakununa aad baga ga mihun ulunu tan yoti fenna ema ebami hun hala kurwa nati kurwa fani Allah subhanahu wa ta'ala ga ayataka inkar kurmuga sabun wa ila thamud akhahum salihah efo adi evra carrier genna wahi kurwani thamud baga ga mihun carrier ebamun ga khan salihun ga fan Allah subhanahu wa ta'ala nabi kama ga not rasul kama ga funu salih alayhi salam qawmaki agumenna mihar was fennan oitane samud madina ge kodatan kole rabbe ruga not dade kayariga mihar was agumenna eoti salih alayhi salam qawm ga mihun ule mundiya ra fennan Allah subhanahu wa ta'ala ebamun ga machabes kofa fonu tibe funa gewda gannon Allah subhanahu wa ta'ala haddatum faaluwegemwa hekki devvuma evves qawmakum not evves ummatakum edijje kama wana ma e nabi be kala ko ebe egge e eduma du'a ko ravwagin ebe egge maccan e faaluwegemwa heki bayan ko ravwa kama wana ma onnani hama emme gote iman wun ekani iman nuwajje kama wana ma wagutun Allah subhanahu wa ta'ala e gawme hippawa ema kurig ummetan hippawa fawani ebamun gamachan emme fahuge heki nuwata
mu'jiza faalu kurawma fahuga ehekka ebamun edemun dia hekken ei ekaman ebamun iman numuge sabun den Allah subhanahu wa ta'ala wagutun egawmen hibba fanema ثمود کے اہل ورین صالح کے فان کے فراتون ادمون دی ایکڑے کے فانو ابامون فاڑو وگم واحد کے گنسنم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی جمل انہن جمل ابامون کے تیرے فنو وی اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص مخلوق گتوگ اہنمس ابامون کانت دیگو تبفنا اڈوی وڈا گنان خطبہ گس قرآن ترجمہ گس ابامون ایکڑے کے فانو اگنا گنوی معجزاتا يذكر هذا قددك أدي أبامي ونكم إما فون الله سبحانه وتعالى باوا لفي نوتا إفنو في جمالو جمتشا أراغنه بيكمي هنكم إجمالو كتلافون دين الله سبحانه وتعالى أبامي ونكمتشا عذاب فنو وافون يوفو مكة غهول ورنا الله سبحانه وتعالى مهار مكة ترين خبر كرفني ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إبراهيم غفانو أري هدمن الله سبحانه وتعالى هدوت رسول بيكنو إبهي ملائكة بيكنو وداق النبي أفا ولي خبرك مهار ميي مكة ديري ولوفي نوت مكة كده فانو داري فسكولو بي أي أصل مكة أهول ورين إيروس إبامي هنگه ملتكي أي إبراهيم غفانو ملك كمغا دعوة كرمون ديا إبراهيم عليه السلام وهك الله سبحانه وتعالى مينغوني ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ إبراهيم عليه السلام وكاري الله سبحانه وتعالى فنوفي ملائكة بكن وداغن إنما اسمي مكة حادثة إنه مكة mi hadisa ga gomenna ibige mida Ibrahim alayhis salam ga mi kabanu sara wazam veri wade nuganna makka ga wazam veri wade gen nabi ismail ga fano ge mamma fulu hajar alayhis salam mi falastino ga nota baitul maqdis ge wahake namas مكة أهلورين بيان كون إدبني مكة أهلورين إفراتك النسبة وجين إبامي هون زمان السورة إتبا إبراهيم غفانو كملك كموجا إبامي هون إدوا كرموندا إبراهيم عليه السلام وهاك إكلي غفانا إبداعن بيكلون غفارات إركلي فانيجودن نقولنا ويا ملائكة بيكلون كم الله سبحانه وتعالى هذا فنو بمهمان تكين غتوغا إبداعن بيكلون تكين الله سبحانه وتعالى هذا فنو بيكلون تكين كم هذه ملائكة بيكلون تكين كم إكلي فانيجودن نقولنا إنسانون غسورا إبيكلون إبداعن نبي إهم بما أم وصولكم عربين كتريغا مهار وس أن كمين أي مهمان داريغا ورا بڑا ديرتي وابين عربين نكي كم يكس إبراهيم عليه السلام وقتون تيار قريفا و لا ورقة غيري إجن نبي إبراهيم هنا كان دينو متكا إنما إبيكانونغ أبولوتا إفاريكولا ديما كان نودي إبيكالون كي كيوم بيو مكا حاجة تري ودا غنوا إبيكالون ننو إحسا مو إكالي غفانو بيرفلوغم ودا غن نبي إهدوغا إبيكالون ودالوني تيممين مي لوتو غفانو قوم غميهم كاريا ودا غنوا ملائكة بيكون تك إسحاق إبراهيم عليه السلام ينقون أدي إبراهيم عليه السلام جه أمريكا بدون سارة عليه السلام وفامريكا مجه خبر دفوا فني وامرأته قائمة فضحكت كمانا هني ورنا كورفي خبر أقولين فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق عليه السلام لبيدا جنوانكم إما إسماعيل جفانا كي إبراهيم عليه السلام جه فرتم داريكانو أي هاجر عليه السلام جه داريكلون أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جه داريكلون إسماعيل عليه السلام فو الله سبحانه وتعالى دين إكله فانو جه داريكلون فنو بي هم كني رسولك محمد صلى الله عليه وسلم هم بما محمد صلى الله عليه وسلم كي إسماعيل فانو جه داريكل سارة عليه السلام الله سبحانه وتعالى دبي إسحاق عليه السلام إسحاق غفانو غفهاتون أدي يعقوب غفانو وسودا غنوانكم خبر الله سبحانه وتعالى ملائكة بكل مدوري كرفا سارايا إبراهيم عليه السلام دبي إبوغوتو
manaki ඒරු එකමනා බලිවේ ඉඳ වඩේ නුගන්නව එහෙම දරිකල්ලකු ලිබවඩා ගන්නවානේ ඒ ඉස්හාවකම අදි ඉස්හාවගේ ෆහුම් ඉස්හාවගේ ෆාන ලිබවඩා ගන්නවානේ කම යعقوب আলাইহিস সালাম යعقوبගේ මුරාදකි එතනුගා ඒගේ ෆහුම් ඒ දරිෆස් කොළුන් එත බෑවරු දරින්නේ ෆෙතුරිගෙන් දානේ කමගේ خبر යعقوبගේ මුරාදක එම්බිමා යعقوب আলাইহিস সালাম මාමා දරි කලේ ගොතුක නොත කාෆ දරි කලේ ගොතුක ඉස්මායිල් ගෆානා සාරා ඒ ලිබි වඩා ගන්නවන කම خبر الله سبحانه وتعالى දෙවෆන් යعقوب ගෆානා කි ඉස්රායිල් යعقوب ගෆානා කි ඉස්රායිල් බනි ඉස්රායිල් කි යعقوب ගෆානුගේ දරිෆස් කොට තිබෙම අඩවස්සා යعقوب ගෆානුගේ බාරා දරි කනු එගතරේගා යූසුෆ් ගෆානොස් හිමනේ වඩා ගන්නවා adi yusuf wanu akhun kamugawa anen egara darikanu e darifas kolun dem bani israilun as fawani den allah subhanahu wa taala fonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha fonu huriya rasul bekaluna nabi bekalun wada gen nabi yaqub alaihi salam ge nota bani israilu ge darifas kolu ge tere nota israil ge fanu ge darifas kolu ge tere im allah subhanahu wa taala mi ufawari kam ge khabar devvi hindu ebe kanunge iman terikama ekuga tibefun adwaswa fwan sara alayha salam ekamana iman terikamuge etam maqam take kadat kurawwa fwani ekamana ketterikama iman daru kamattaka allah subhanahu wa taala ekamana salam kurawwa aslu hajar alayha salam ibrahim alayhi salama libi wada gannawana go meduri korefi misrum ekamakus ekamana evidalwani qalat ya waylata e huri ajabu e antarisu awruge wahakege bodukamay aalidu wa ana ajuz timan kamana vihane hiya dibaliwe innane kujjuku liboda gannawane miha murum muskuli duwas wefawar nodi hetan ahare ibrahim alayhis salam wadagen ambikambulun nan e ada de kura waraka umurun dosaj amuko anghem bekambulun naki firhem befunna vure umurun duwas madu duwahuga balibinun medukedigen da farat wa hada ba'li shaykha adi mi hunno timan kale timan kamanage firikalunne umurun duwas muskule fawa firihim bekaleke inna hada la shay'un ajib mi ajabu antariswa orkameke edu malaike bekalun vidano qalu atajabina min amri allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula medu kamana ajabu antariswani allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulaka ajabu antariswa ka jagen nona komme kamen allah subhanahu wa ta'ala iradu kurawwa fiya ekame hingagen dan komme ibrahim alayhis salam ge hipulgawa biruweri kan filagen diuma fahu ebekalunna aneka e mukhatab kurawwani ලූතු ගෙෆානා බෙහෙගොතුන් ලූතු ගෙෆානුගේ ගොමුගේ මිහුන් කාරිය වඩා ගන්නවා බේකලුන් තකෙක්කමුගේ වාතීවේ ඉබ්‍රාහීම අලයිහිස් සලාමකි ඕගාතරිකම ඉල්මුන් ෆුරිෆාවා බේකල් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම්මෙ නබී බේකනුගේ තරෙන් එම්මෙ වත්තරු බේකලකි එකලේ ගෙෆානුගේ මි බප්පා ෆුරුනොත මි බෆාකනු ඉබ්‍රාහීම අලයිහිස් සලාම් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුර ෆලම්මා ذهب عن ابراهيم الرع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط دين ابيكنو غاري بඩාගෙන ලූතු ගෆානෝ නා බෙහෙගුතුන් එකලේ ෆාන ෂෆාඅතේ වඩාගෙන නෝන ලූතු ගෆානෝ वे වඩාගෙන විකම එගොමුග තෙරේග එහෙම වීම තෙබේකලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අම්රු ෆලක අදාබකගෙන් වඩාගෙන නවරුගා දෙකම් බල්ලවාෂ ලූතු ගෆානෝ වනි මිහාරෝ එමියුන්ගේ තෙරේගේ එහෙම වීම අදාබේ ෆනුවාෆකම වවානම ලූතු අලයිහිස් සලාම් වස් ඒ අදාබුග තෙරේගා hinga adane Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhis salam sifu kurwa wahi kur inna ibrahima la halimun awwahum munib Ibrahim alayhis salam ki oga terikama hilma adi tauba wuma rujuu rum bodu bekadek komekas Allah subhanahu wa ta'ala lutu ke fanu ge qomu ge mihun kariya mibekanu fonuvevi ebamiun hippe umattaka lutu ke fanu qawmu ge mihun Allah subhanahu wa ta'ala kirat Qur'an ga sifa korwa fan ege kurin insanun duha kus tajriba ko fanuwa fahish amale ge teriya ara ganna mundiya baygut ei insanun ge terega zamanu sure onna shahwatu ge visnumaki dejinsu ge demedu ge onna shahwate ehnamas lutu ke fanu qawmu ge mihun ge meduga ejinsu ge
shahwatuge shawgu feturigen gos ebamihun ebbayaku anebbayaka faanukam bodu gotegga fahish amalan aragannamu diye hem Allah subhanahu wa ta'ala ebbis ummataka nudevva fada qadafada adabu lutuge faanu qawmuge mihunna devwa afwani Allah subhanahu wa ta'ala e qawm halaku ravwa fawani ehen qawm taka muni khilaf agommenna qawm viya fennan ebe adab fonuve bikamuga avies ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam amurku ravwa ekelege faanuge emme fiyefulakun jassawa gagganaka be riwayato gunna gudun hataru lakken ha insanon diriwule mun dia sadum bimuge adige maadan taka ekuga ekelege faanuge emme fiyefulakun algon dannama mun an kuriga waqataw qur'an bawadan fashunu waqiya ekuga Jibril alayhi salam ki ha babodo malaike be kelege Allah subhanahu wa ta'ala makhluq toktereng emme biya em makhluq ekelege faanan hasate ka fiyefulu libi wadage rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko ravafani ekale gafana efada hasate ka fiyefulu libi wadage ber emme fiyefulu kun jassawa hataru lakken ha insanun diriyuluvi era bimuga adigawa maadan taka ekuga fulle mafahu riwayato go anna gotun ekale gafana eran ufullevi uda hame uduge malaike be kanun essevi erashuge kutta taka himar taka janawar toga ruyumo gadu effahu eran oiffunnon ane fushan ekale fano jessevi le barukamu eran evani fenuge adiya nuwata kanduge adiya gos etam bodo kandakavve e kandaki dirumen nuwa dead sea gotuga miedus argumenna fennan oy tanaka badal kurawwa emiri Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat miharus agolmenna fennan hekita fennan efo adi rasuluge ahulweringe maccan ehen jesso mafoga udun hilage ware besse ehmege ilumberin vidalwani liwat qura mihunge hukumo gotuga Allah subhanahu wa ta'ala lut bagaga mihunna meduga kurevi fadan erashugawa emme ustanaka ekan kula demihun ero maffahu etonum wattala adi wattalu maffahuga hilan tala ebamihun maradu adi maruwe fotos hilan jehum kamuge bodukan bayan kuram gotun adi Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun nameduga kanta kurawa fawa gotuge macha vidal komegas khilafen hori masale no liwatu kura miha ya adi kurebe miha demihun naki rohumoga ekan koffawa demihun kama vana memihun ga macce kan sabito ejji kama vana ma komme gotegga bies edemihun ge haddaki not edemihun ge hukumaki edemihun marado duniye ga ebamihun tibum islam dinuga huddawe gennenwe ema kamaki warab bodokame ei algume majako jokuja hi samasa kuraro kamennu kuno gondenne fadan Allah subhanahu wa ta'ala insani ya karamatun lut baga gami hon nikumegen diuma guligin ummataka devvi emme warugada adabu ebami hon navani devwa Allah subhanahu wa ta'ala falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد تمن إله حدثهم أمر فلو عذابك أمر فلو آهدك إرشوك ماتي مچن فرائع تري جسوا أدي أباميونك مچ دون كريفاوا أندا هوري هلا غواري بسويمه مسومة عند ربك لك فانوك وربك حضرتهم باوا لبي فنو بي عقابك غتوك وما هي من الظالمين ببعيد كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى مهارس أقوم من كيوان قتوغا باوا لوا فوائتك وحي قربني وما هي من الظالمين ببعيد أن يابرنا مفد عذاب فنومك إبس زمانك درك منون أما لو بتأخذني إنسانونك نبأ كما إبام قردون تركم بدو كما كي بيروهري كم زمانك كم قاويس
كم بيجي تريجا كمجا يس الله سبحانه وتعالى تحدي كرب وهي كربني وما هي من الظالمين ببعيد أن يعبرين جمتشا إفدا عذاب فنومكي إب زمانك إب سيرجا درك من نونه إفو شعيب عليه السلام مدين جهولورين كاري فنو وهكا الله سبحانه وتعالى بيان كرب في إيواني هم يقطع فرعون جواهك وس الله سبحانه وتعالى بيان كرب في موسى عليه السلام فرعون كاريا فنونو فرعون جواهك مهوريا وانكتكين الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بيان كرفاف ميوني يكلي غفانو ثابت ودا گنو متكا مكه گ مشركون اندغو اها بودوگين دي ايروگوس ام الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انغوا في بني واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسن كلي فانو كتري ودا گنواش الله سبحانه وتعالى احسان ترنگه اجر دوها کوس گلنيه نكرفانته الله سبحانه وتعالى إفس قومه هلا كرفمان إرادة نكرفوانه قوم قهولورين إصلاح كراها هالوجه إمي ما قوم قهولورين نا إكمن أي أبدو إصلاح كرو مسكون تنيجا كوشن نتنين نونا إفس زمانه كن نكرا إنساني مجتمع نونا كوكرا نحن مس كوكرا ميهم إصلاحكم مغن ألوا أبامهون حقوا أدبودي مجتمع إسلام كورم مسك كوراها هندك الله سبحانه وتعالى إقومن هلاك نكرفان إنكم وقومن دليل كدني إبيكو إسلام نكرا كما فانم الله كعذاب إبيك مچا وني كاري بجن إف الله سبحانه وتعالى سورة النمال وحي كرفني وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تمن الله كليك فانا رسول بيكرنا نبي بيكرنا واهكة مكيا دفني نوت وحي كرفني كليك فانو ثابت ودا جن متكي وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين كليك فانو غريها مي حق واهكة جني فامي وني نوت قرآن باور فمني كليك فانا ادي مؤمن تكون هوري هندان قدر مغوتك دوك الله سبحانه وتعالى ومني مفدا واهكة تكون عبر اللي بيغني الله سبحانه وتعالى مفدا واهكة وقال وافا متور حكمة دينغاني أقول منجي علما قولون تان إصلاح قرابي كم قالبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.